ndabasuje ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Nayo makuru agezweho, imodoka zikoresha mazutu na lisansi mu Rwanda zishobora guhindurwamo iz'amashanyarazi. N'abafite ibinyabiziga batarakorera mutation bahawe amezi 2 y'inyongera. Polisi ya Uganda yataye muri yombi abanyarwanda 25. Irwamagana wa musore wari waburiye urengero ku munsi w'ubukwe yabonetse. Makuru avugwanze y'u Rwanda FRDC yemeje ko M23 yashoboye kwinjira mu itumanaho ryayo. Colonel Rugabo watwirwaneho yavuze ko Ndayishimiye natera u Rwanda bazarutabara. Kinshasa yo yasabye Trump gushyiriraho kabiri impapuro zo kumuta muri yombi. Muri Uganda umugabo afunzwe akekwaho kurya umugore we. Amerika yemeje ko yarashe amato yihuta 7 ya Irani mu muhora wa Hormuz. Naho Barack Obama wahoze perezida wa Amerika yatangaje ko ubwo yari perezida Netanyahu yamushutse ngo batere Irani akabyanga. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya ticket y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Uwazengerijwe n'ibinyenzi mu nzu yawe ahantu hose nibyo biba byisanzuye aho wabaye umushyitsi bigahinduka ibisangwa. Ntukibasha no gutegura amafunguro yawe utekanye kuko nibivuye mu bwiherero bidatinya kuyatondagira. Akira Cockroaches Free Detergent ya Sweet Kiga, umuti wica ibinyenzi kugeza no ku magi yabyo. Aho icupa rimwe ryawo rivanga mu yandi macupa nka ry'ishuri 10 ukoresheje amazi kandi imbaraga zawo zikaguma ari za zindi. Uyu muti utera mu nzu, mu modoka, mu tubati yewe no mu bwiherero. Hehe no kongera kuzengerezwa n'ibinyenzi kandi aho uteye hose ukahasiga impumuro nziza. Cockroaches Free Detergent muyikorerwa na Zebenu Gesh Cosmetics. Mukaba mwayibariza ku iduka ryacu Kimironko ku muhanda unyura munsi ya Beka, Irwamagana imbere ya gare, Nirubavu hafi ya gare ya Gisenyi. Zebenu Gesh Cosmetics ibakorera produits zifite qualité yo mu Busuwisi. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri ivuga ko imodoka zikoresha mazutu na lisansi mu Rwanda zishobora guhindurwamo iz'amashanyarazi. Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda yatangaje ko hari imishinga irimo gutegurwa yo kuba imodoka zisanzwe zikoresha ibikomoka kuri peteroli zahindurwamo izikoresha amashanyarazi cyangwa gaze mu rwego rwo guhangana n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli no kugabanya ihumana ry'ikirere riterwa n'ibinyabiziga. U Rwanda ruri gushaka ibisubizo byakwifashishwa mu guhangana n'ikibazo kirimo ibikomoka kuri peteroli, harimo kuba imodoka zisanzwe zibikoresha zahindurwamo izikoreshwa n'amashanyarazi. Mujyanama mukuru mu bya tekiniki ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Byiringiro Alfred yagaragaje ko bashaka kubikora nk'uko byakozwe kuri moto. Yagize ati byarakozwe moto 85 zari za lisansi zihindurwa iz'amashanyarazi. Ni imodoka twagiye twakira ibigo byinshi. Byiringiro yavuze ko hari nk'ikigo cyo muri Polonye cyaje mu Rwanda cyerekana ko bishoboka ku buryo gihindura imodoka ya lisansi igakoresha gaze. Ati hari n'abanyaturikiya nabo bavuze ko ibyo bintu bishoboka kuba bazihindura zigakoresha amashanyarazi. Icyo tugiye kwinjiramo no kureba uko twatangira nk'igerageza tukareba. Uyu muyobozi yavuze ko nk'ibinyabiziga bikoresha gaze u Rwanda rwakabaye rwaratangiye kubigerageza, cyakora ngo habaye ikibazo cyo kubona gaze izwi nka CNG yakenerwa. Minisiteri y'ibikorwa remezo iherutse gutangaza ko u Rwanda ruzatangira kubona gaze yo gutekesha ikuwe mu kiyaga cya Kivu mu gihembwe cya mbere cya 2028. Amasezerano y'imyaka 25 u Rwanda rwagiranye na Gazmeth Energy avuga ko iki kigo kizajya gicukura mu kiyaga cya Kivu metero kibe zigera kuri miliyoni 40 z'uyu mutungo kamere ku munsi. Abafite ibinyabiziga batarakorera mutation bo bahawe amezi 2 y'inyongera. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro cyatangaje ko abantu batandukanye bafite ibinyabiziga bagomba gukora ihererekanya bahawe igihe cy'amezi 2 y'inyongera ngo babe babisabye ndetse banabishyize mu bikorwa. Itangazo rya Rwanda Revenue rivuga ko ikigo cy'imisoro n'amahoro kimenyesha abantu bose ko igihe ntarengwa cyo guhererekanya no kwandukuza ibinyabiziga cyongerewe kugera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka.
Rwanda Revenue ivuga ko abantu bose barebwa n'iyi gahunda basabwa kwihutira kuzuza ibisabwa muri iki gihe kugira ngo bafashwe kubahiriza amategeko no kwirinda ingaruka. Yibukije abantu batanze amakuru ku mbogamizi bahuye nazo mu ihererekanya ry'ibinyabiziga ko bakomeje kubikoraho kandi ko imyanzuro izajya ifatwa bazajya bayimenyeshwa ku gihe. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, Rwanda Revenue Authority yatangaje ko imodoka zitarakorerwa ihererekanya hagati y'abaziguze n'abazigurishije zishobora guhagarikwa ku muhanda. Icyo gihe Rwanda Revenue yavuze ko icyo cyemezo yagifashe ku bufatanye na polisi y'u Rwanda ndetse ko kirebwa n'ibinyabiziga 264. Muri Kigali nk'ahantu hari 70% by'ibinyabiziga biri mu gihugu, ahakorerwaga ihererekanya ry'ibinyabiziga ni Masaka, Igikondo kuri Canal Olympia, ku Irebero ndetse n'Inyamirambo kuri Kigali Pele Stadium. Mutation ni uburyo bwo guhindura ibyangombwa ku mutungo niba wari wanditse ku wawugurishije ukabihinduza mu nzego zifitiye ububasha kugira ngo kwandikweho. Mu yandi makuru, leta ya Uganda yataye muri yombi abanyarwanda 25. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi abanyarwanda 25 bacukuraga mu karere ka Kisoro amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umuvugizi wa polisi mu ntara ya Kigezi, Elimat, yatangaje ko bacukuraga wolfram mu birombe bya Kirwa biri mu gace ka Nyarubuye. Yasobanuye ko inzego z'umutekano zasanze aba banyarwanda barinjiye muri Uganda banyuze mu nzira z'ubusamo, ibishimangira ko babaga muri iki gihugu mu buryo butemewe. Tariki ya 2 z'uku kwezi, abashinzwe umutekano bakoze umukwabo muri ibi birombe bashingiye ku makuru bari bahawe n'abashinzwe iperereza, basangamo abantu 28 bamaze gucukuramo ibiro 30 bya wolfram. 25 muri abo batawe muri yombi ni abanyarwanda. Polisi ya Uganda yatangaje ko abanyarwanda bazashyikirizwa ubutabera bakurikiranwe icyaha cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe no kuba mu gihugu nta ruhushya babifitiye. Nawe isukari u Rwanda rutumiza mu mahanga yagabanutseho 36% mu 2025. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatangaje ko mu 2025 ingano y'isukari u Rwanda rwatumije hanze y'igihugu yagabanutse ku kigero cya 36.5%. Minicom ivuga ko mu 2025 ingano y'isukari u Rwanda rutumiza hanze y'igihugu yagabanutse igera kuri toni 195,610, ikaba yaraguzwe miliyari zirenga 212 z'amafaranga y'u Rwanda, ivuye kuri toni 308 zaguzwe miliyari zirenga 348 mu mafaranga y'u Rwanda mu 2024. Isukari yinjijwe mu Rwanda ikubiye mu bwoko butandukanye kuko harimo ikoreshwa n'inganda mu gukora ibinyobwa n'ibiribwa ndetse n'ikoreshwa mu ngo z'abantu. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi yabwiye The New Times ko impamvu isukari yatumijwe hanze yagabanutse ari uko u Rwanda rwashyize imbaraga mu nganda ziyitunganya. Ikindi ni uko abantu bayikoresha basigaye bakoresha isukari nkeya ndetse n'inganda ziyitunganya mu Rwanda zikaba zarongereye ingano zitunganya. Yakomeje avuga ko isukari idatunganyijwe yoherezwa mu mahanga ngo itunganywe neza mu nganda yagabanutse mu 2025 ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Mu kwa gatandatu 2025 ubuyobozi bw'uruganda rukora isukari mu Rwanda Kabuye Sugar Works bwabwiye ikinyamakuru Igihe ko ari umushinga bari kuganiraho na leta uzasiga hubatswe uruganda rufite ubushobozi bwo gukora toni 6,000 ku mwaka, ku buryo bizakomeza kugabanya ingano y'isukari u Rwanda rutumiza hanze. Uruganda rw'isukari rwa Kabuye rukora toni 17,000 z'isukari ku mwaka. Rwatangiye gukora mu 1967 rusya toni 50 z'ibisheke ku munsi, rwagura ibikorwa mu bihe bitandukanye, kuri ubu rukaba rusya toni 600 z'ibisheke. Makuru avuga mu turere Rwamagana, wa musore wari waburiwe irengero ku munsi w'ubukwe bwe yabonetse. Umusore w'imyaka 26 mu karere ka Rwamagana wari waburiwe irengero ku munsi w'ubukwe bwe yabonetse. Umugore bari kubana ajyana ibishyingiranwa ndetse bahita banibanira. Uyu musore yari yaburiwe irengero kuva mu rukerera rw'itariki ya 2 z'uku kwezi. Bamwe mu baturanyi be baramushakishije aho yari atuye mu murenge wa Mwurire mu kagari ka Bishenyi baramubura. Mu butumire bw'ubukwe bwari buherutse kujya hanze bwagaragazaga ko we n'umugeni we bari kuzakora ubukwe ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa gatanu, gusaba no gukwa bikaba byari kubera mu nzu mbera byombi ya Regina Pacis Rambura mu karere ka Nyabihu. Ubwo bamwe mu bari kumuherekeza bari bamaze kwitegura, bahamagaye umusore kuri telefone baramubura. Icyatunguye abaturage nuko imodoka zari kubatwara zari zahageze saa 9 z'ijoro, ariko ngo bahamagaye umusore baramubura, banarebye aho yabaga ntibahamusanga. Rugengamanzi Steven, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire, avuga ko umusore yabonetse ku gicamunsi cyo kuwa mbere ku munsi w'ejo ari muzima, ndetse nyuma yo kugera iwe n'umukobwa bari bafitanye ubukwe ngo nawe yahise ahagera baribanira. Ati twabonye amakuru ko umusore wendaga gushaka muri weekend yatambutse wari wabuze, yaje mu rugo ahakodesha, yaje yizanye, ni muzima, nta muntu wamukubise cyangwa ngo amushimute. Nyuma yo kuhagera umugore yari gushaka nawe yahise ahagera n'ibintu byose, ubu bari kumwe, umugore yazanye n'abavandimwe bamuherekeje. Gitifu Rugengamanzi avuga ko uyu musore yazanye n'ibintu ku buryo biteguye gukomeza kubana nk'uko bari babitangiye. Akavuga ko amakuru babonye ari uko uwo musore nta kibazo na kimwe afite kidasanzwe. Mbere y'uko ubukwe buba, uwo musore yari yahamagaye umukobwa amubwira ko abona ubukwe bwabo bwitambitswe n'abandi bantu, akaba ariyo mpamvu yari yahisemo kwigendera bugahita buhagarara. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavuga hanze y'u Rwanda.
uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano mwaza nkakwereka. Dore hano hari inzu niriya ni inzu ariko hariya hari kibanza na hararugore ikibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka. Urabona hana hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafite ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe twoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo service zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784433341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Makuru avugwanze y'u Rwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ibitero by'ubukana burenze byavuzwe Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Umutwe wa M23 urashinja igisirikare cya leta ya Kongo kugaba ibitero by'ubukana burenze gikoresheje drone mu duce dutuwe n'abaturage Rumbishi muri territoire ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Ibirego bya M23 bikurikiye ibyo yatangaje ku cyumweru ko kuri uwo munsi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nabwo barasha ko gace ka Rumbishi kandi bakica bakanakomeretsa inka zirenga 50 irushonga muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri ibyo bikorwa uruhande rwa M23 rushinja rwa leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano no guhagarika imirwano, byo Kinshasa yakomeje guhakana. Jacques Kongolo umujyanama wa President Tshisekedi yabwiye BBC ko uruhande rwa leta atari rwo ruhonyora amasezerano n'agahenge. Ati nibo bakoresha amadrone y'u Rwanda mu kuturasa bagahita babeshya ngo nitwe twarashe. Mu itangazo Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero byejo kuwa mbere byifashishije indege za CH4 bikangiza ibintu byinshi kandi bigateza guhunga kw'abaturage benshi b'abasivile. Mu mezi ashize igisirikare cya leta ya Kongo cyatangaje ko kigomba kurengera abasivile no kwisubiza ibice bigenzurwa na M23. Uruhande rwa M23 ruvuga ko rwiyemeje kurengera abaturage b'abasivile aho rugenzura. Ibi biri kuba mu gihe mu kwezi gushize i Montreux mu Suisse intumwa z'impande zombi zongeye kumvikana ku buryo bwo kugenzura agahenge no guhanahana imfungwa. FRDC yo yemeje ko M23 yashoboye kwinjira mu itumanaho ryayo. Minisitiri w'ingabo n'abahoze ari abasirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mwandi ya Vita yavuze ko ihuriro AFC M23 ryashoboye kwinjira mu itumanaho ry'ingabo zabo. FRDC irimenya ibyo ziri gutegura ku rugamba. Ubwo Minisitiri Mwandi ya Vita yaganiraga n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu, yasobanuye ko M23 ifite itumanaho rihambaye ugereranyije n'irya FRDC. Ati kubera ko buri imbaraga z'itumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho, ingabo ziri ku rugamba zagize ikibazo cyo kuba umwanzi yarabonaga ubutumwa bwazo, bituma ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Umwanzi yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye rituma abashobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi n'ingabo ku rugamba. Raporo yateguwe n'iyi komisiyo ivuga ko Minisitiri Mwandi ya Vita yabasobanuriye
yasobanuriye ko itumanaho ari ikintu gikomeye mu gisirikare kuko iyo ritagenze neza uburyo urugamba rutegurwamo butagenda neza aribyo byatumye FARDC itsindwa kenshi. Minisitiri Muwandi Vita avuga ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo leta ya Kongo yaganiriye n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bihe FARDC ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjirirwa na M23. Colonel Rugabo wa Twirwaneho yavuze ko batazemera ko u Rwanda ruterwa na Ndayishimiye. Colonel Rugabo Fidel uri mu basirikare bakuru b'umutwe wa Twirwaneho yemeje kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge, yateguje ko we n'abagenzi be biteguye gutabara u Rwanda mu gihe rwaba rutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare ukunze kumvikana avugira uriya mutwe yabitangarije mu kiganiro n'umuyoboro wa YouTube wa Imurenge TV. Ni nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi, iza leta ya Kongo, umutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo baba bakomeje gushaka uko bigarura agace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakagira ibirindiro bikuru bazifashisha mu gutera u Rwanda. Colonel Rugabo yakuriye inzira ku murima ziriya ngabo zose aziburira ko zitazigera na rimwe zikandagiza ikirenge muri Minembwe. Yavuze ko bitumvikana uko Burundi bwashaka kwifashisha Minembwe kugira ngo butere u Rwanda mu gihe bwakabaye bwifashisha agace ka Cibitoke gaherereye muri metero nke uvuye ku butaka bwarwo. Colonel Rugabo kandi yarahiye ko mu gihe u Rwanda rwaba rutewe Twirwaneho yiteguye kohereza brigade y'ingabo zayo zihariye zishinzwe kurutabara. Ati twebwe ntituzemera ko u Rwanda ruterwa. Twirwaneho ntituzemera ko u Rwanda ruterwa. Ndakurahiye Afande Sematama Charles umuyobozi w'igisirikare cya Twirwaneho azashyiraho brigade yihariye kandi tuzabatabara. Umunsi bazavuga ko isasu rya mbere ryarashwe brigade tuzashyira standby izahaguruka kandi tuzatabara. Yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakoreye abanyamurenge ku buryo rwaterwa n'abagambiriye kurugirira nabi hanyuma ngo baceceke. Yavuze ko FARDC, ingabo z'u Burundi nabo bakorana nibarasa u Rwanda Twirwaneho nayo izabarasa mu mugongo. Colonel Rugabo yashimiye Perezida Paul Kagame kuba ari we mukuru w'igihugu wenyine umaze igihe agaragaza akarengane n'ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa abanyamurenge. Yagaragaje kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutahaye bari abanyekongo ku buryo abarutuyemo babayeho mu mahoro, ikindi bakaba barahawe imirimo abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya kwiga mu mahanga. Yavuze ko kuba Twirwaneho igejeje iki gihe ishobora guhangana n'ibitero by'ingabo za leta no kurinda abatuye muri Minembwe ibikesha ubumenyi bwa gisirikare abarwanyi bayo barimo Wubwe na Sematama kimwe n'abandi bari mu ngabo za leta nka Lieutenant General Masunzu Pacifique bahawe n'u Rwanda. Kinshasa yo yasabye Trump gushyiriraho Kabila impapuro zo kumuta muri yombi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye mu ishyaka UDPS riyoboye iki gihugu yasabye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyiriraho Joseph Kabila impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. Ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga mukuru w'iri shyaka Augustin Kabuya mu rugendo rwateguwe na ririya shyaka rwiswe rwo gushyigikira ibihano Amerika iheruka gufatira Joseph Kabila. Kabuya yavuze ko ubusabe bwa Kinshasa kuri Amerika bwatanzwe n'ishyaka yoboye biciye mu rwandiko yashyikirije ambasade ya Amerika i Kinshasa. Yavuze ko nyuma y'ibihano byafatiwe Kabila iri shyaka byabaye ngombwa ko ritegura imyigaragambyo igamije kugaragariza amahanga ko rishyigikiye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 30 z'ukwezi gushize nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu rwego rushinzwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila wayoboye Kongo hagati ya 2001 na 2019. Byari nyuma yo kumushinja gushyigikira M23 n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo byombi bifitanye isano n'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila yamaganye ibyo bihano agaragaza ko byashingiye ku birego bitagira gihamya ashinjwa na Leta ya Kinshasa. Dukomereza amakuru muri Uganda aho umugabo afunzwe akekwaho kurya umugore we. Polisi yo mu karere ka Kenjonjo muri Uganda yataye muri yombi umugabo w'imyaka 40 akurikiranwa kwica umugore we no kumurya. Polisi ivuga ko yatangiye gukurikirana iki kirego ubwo Karungi w'imyaka 35 wabanaga n'umugabo witwa Moisige Richard bafitanye umwana yaburirwaga irengero hagashira ibyumweru 6 ntawe umuca iryera. Ikirego cyagejejwe kuri polisi n'umuyobozi w'akagari ka Kihala wavuze ko amaze igihe kinini atabona Karungi kandi umugabo akagaragaza imyitwarire idasanzwe. Nibwo baje gusaka urugo rw'uyu mugabo basanga ibisigazwa by'umubiri w'umuntu. Basanze ibice birimo umutwe w'umuntu wari mu ishasho umanitse ku gisenge n'ibindi bice by'amagufa. Babijyanye ku bitaro bya Kenjonjo kugira ngo hapimwe ibizamini ndangasano bya DNA byerekana ko uwishwe ari uwo mugore. Kugeza ubu bikekwa ko uyu mugabo nyuma yo kwica umugore we yaba yaranamuriye kuko bimwe mu bice basanze yarabitetse. Mu gihugu cya Kenya ho abantu 4 bafashwe bagerageza kwiba lisansi mu ndege. Abantu 4 barimo abagabo 3 n'umugore umwe batawe muri yombi muri Kenya bashinjwa kwiba lisansi ikoreshwa mu ndege cyangwa ku kibuga cy'indege cya Wilson kiri mu murwa mukuru Nairobi. Ibyamakuru byo muri Kenya biravuga ko abakekwa bafashwe bagerageza gusohora litiro 800 za lisansi bayivanye mu ndege yari ihagaze ku kibuga cy'indege cya Wilson. Urwego rwa polisi ya Kenya rushinzwe ubugenzacyaha rwavuze ko bafashwe n'abapolisi bo mu kigo cya polisi cy'ikibuga cy'indege nyuma y'uko abapolisi baketse ibikorwa biteye inkeke mu modoka Mitsubishi yarimo abantu 4.
Perezida Ruto arifuza ko ikiguzi cyo guhamagarana kuri telefone hagati ya Kenya, Tanzania, Uganda n'u Rwanda kigabanuka. Perezida wa Kenya William Ruto yongeye gusaba ko ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba byashyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa byuzuye igitekerezo cya One Network Area kigamije kugabanya ibiciro by'itumanaho hagati y'ibihugu no kunoza ihuzanzira mu karere. Yabivugiye mu nama y'ubucuruzi yahuje Kenya na Tanzania yabereye mu kigo mpuzamahanga cy'inama cyitiriwe Julius Nyerere i Dar es Salaam. Ruto yashimangiye ko hakenewe guhuza burundu imikorere y'imiyoboro ya telefone zigendanwa mu karere kugira ngo ikiguzi cyo guhamagarana kigabanuke. Ati niteguye kugira ibiganiro byimbitse ku buryo twashyira mu bikorwa burundu igitekerezo cya One Network Area. Yavuze ko hari aho intambwe nk'iriya yamaze guterwa ku buryo guhamagarana hagati y'ibihugu bimwe bifatwa nk'aho guhamagara imbere mu gihugu. Ati nk'uko mubizi guhamagara uyu munsi uvuye muri Kenya ujya muri Uganda no mu Rwanda bifatwa nk'aho guhamagara imbere mu gihugu. Cyakora agaragaje ko hakiri ibibazo cyane cyane ku bijyanye na Tanzania. Ati haracyari ikibazo guhamagara muri Tanzania biracyafatwa nko guhamagara ku rwego mpuzamahanga. Perezida wa Kenya yongeyeho ko hakenewe ubufatanye bw'abafatanyabikorwa mu karere kugira ngo habeho guhuza imirongo y'itumanaho mu buryo bwuzuye. Umushinga wa One Network Area w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba watangiye hagati ya 2014 na 2015. Uyu mushinga wari ugamije gutuma abakoresha telefone bishyura ibiciro by'imbere mu gihugu ku guhamagara, ubutumwa bugufi na internet igihe bari mu bindi bihugu bigize uwo muryango birimo Kenya, Uganda, u Rwanda, u Burundi, Sudani y'Epfo na Tanzania. Intego nyamukuru nuko aka karere gafatwa nk'isoko rimwe ry'itumanaho aho kwakira telefone byaba ari ubuntu kandi kugenderana mu bijyanye n'itumanaho bikoroha. Cyakora nubwo hashize imyaka irenga 10 ishyirwa mu bikorwa riracyatandukanye hagati y'ibihugu. N'abanyanigeria 130 basabye gukurwa muri Afurika y'Epfo. Abaturage ba Nigeria 130 basabye guverinoma yabo kubakura muri Afurika y'Epfo nyuma y'uko amaze iminsi imyigaragambyo yibasira abanyamahanga. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Nigeria Bianca Ojukwu yatangaje ko abantu 130 aribo bahise basaba gusubizwa iwabo bahunga imvururu zishobora gukomeza kwiyongera. Imyigaragambyo ikaze yabaye muri Pretoria na Johannesburg isaba leta kugira icyo ikora ku banyamahanga bari mu gihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko kuko bateza umutekano muke kandi bakabuza akazi abene gihugu. Afurika y'Epfo mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka yari yatangaje ko igiye guhagurukira abantu batera ubwoba abanyamahanga ababakorera urugomo cyangwa ivangura. Guverinoma ya Nigeria yavuze ko ikomeje gucungira hafi ibikorwa biteganyijwe birimo imyigaragambyo yatangiye ku munsi w'ejo kazageza ku itariki ya 8 z'uku kwezi. Ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri Nigeria yatumijweho kubera ibi bikorwa ndetse ambasade ya Nigeria muri Afurika y'Epfo ivuga ko yashyize imbaraga mu gufasha abaturage b'iki gihugu ngo batagirwaho ingaruka n'imyigaragambyo. N'Amerika yavuze ko yarashe amato yihuta ya Irani mu gihe Irani yagabye igitero ku kigo kibiva kuri peteroli cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika yarashe amato yihuta 7 ya Irani mu muhora wa Hormuz mu gihe Washington ishaka kuyobora amato yaheze mu kigobe cy'Abarabu ngo asohoke anyuze muri uwo muhora wafunzwe. Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu na Korea y'Epfo byombi byatangaje ko ku munsi w'ejo kuwa mbere amato yabyo yagabweho ibitero muri uwo muhora. Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zivuga ko umuriro wadutse ku cyambu cy'ibikomoka kuri peteroli cy'Fujairah nyuma y'igitero cya Irani. Kampani Maersk y'ubwikorezi bwo mu mazi magari yabwiye BBC ko bumwe mu mato yayo ariho ibendera rya Amerika bwashoboye gusohoka muri uwo muhora burinzwe n'ingabo za Amerika mu gikorwa cya gisirikare Trump yise Project Freedom cyangwa umushinga w'ubwisanzure ugenekereje mu Kinyarwanda. Abbas Aragashi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran, yavuze ko ibyabereye muri uwo muhora bigaragaza neza ko nta gisubizo cya gisirikare ku makuba ya politiki. Yavuze ko umushinga w'ubwisanzure ari umushinga w'igihirahiro. Kampani Maersk yavuze ko urugendo rwa bumwe mu bwato bwayo rwarangiye nta kibazo ndetse ko abakozi bose batekanye kandi nta nkomyi. Umuhora wa Hormuz ahanini uracyafunzwe kuva Amerika na Israel bigabye ibitero mu kirere kuri Iran mu kwezi kwa 2 uyu mwaka. Teherani yasubije kuri ibyo bitero ifunga iyo nzira y'ingenzi cyane yo mu mazi magari ubusanzwe inyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli na gaze itunganyije bijya hirya no hino ku isi. Mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa 4 Amerika na Iran byatangaje agahenge. Muri ako gahenge Iran yaretse kugaba ibitero by'indege nto z'intambara zitajya mu pilote n'ibitero bya misile ku bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu birimo Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ariko kuva icyo gihe amato makeya niyo yashoboye kunyura muri uwo muhora. Amerika nayo yakumiriye amato yo ku byambu bya Iran. Ni Iran rero yaburiye Trump. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Aragachi yaburiye Trump ushaka gukoresha imbaraga z'intambara, avuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gufungura umuyoboro wa Hormuz. Avuga kandi ko Amerika ikwiriye kwitondera intambara ishaka. Aya magambo yatangarijwe ku mbuga nkoranyambaga ze akabaje nyuma y'ibivugwa ko habaye ikibazo kuri uyu muyoboro aho impande zombi zatanze amakuru avuguruzanya ku byabaye. Ibinyamakuru byo muri Iran byavuze ko iki gihugu cyarashe misile ebyiri ku bwato bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo butinjira mu muhora wa Hormuz. Igisirikare cya Amerika cyabihakanye gishimangira ko nta bwato na bumwe bwa Amerika bwarashweho. Perezida Donald Trump yavuze ko ubwato bubiri bw'ubucuruzi bwa Amerika bwabashe kunyura muri uyu muhora. Nyuma Trump yavuze ko Amerika yarashe ubwato buto bwinshi mu gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zavuze ko zagabwe igitero cya misile na Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko mu gihe ibiganiro birimbanyije muri Pakistan, Amerika ikwiriye kwitonda kugira ngo itongera gushyirwa mu gihirahiro n'abatifuriza abandi byiza. Yanavuze ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nazo zikwiriye kwitonda. Yavuze ko umushinga Trump yiso wo kwishyura ukizana wahindutse umushinga udafite icyo uvuze.
Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika we yatangaje ko ubwo yari perezida Netanyahu yamushutse ngo batere Iran. Barack Obama wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko igihe yari ku butegetsi Minisitiri w'Intebe Netanyahu wa Isiraheli yahaye Amerika ibitekerezo byo gutera Iran ariko akabyanga agahitamo inzira ya diplomasi. Aganira n'ikinyamakuru The New Yorker, Obama yavuze ko ingingo zo gusenya ubushobozi bwa nucleaire bwa Iran bakoresha ibitero bya gisirikare arizo n'ubu Netanyahu yabashe kumvisha Donald Trump maze bakagaba ibitero. Obama yavuze ko mu gihe cye nka perezida Netanyahu yasabye kenshi ko batera Iran ariko akamwangira. Yavuze kandi ko ashidikanya ko iyi ntambara y'inyungu za Amerika cyangwa Isiraheli. Barack Obama yagiye ku butegetsi mu kwa mbere mu 2009, nyuma gato ye mu kwezi kwa gatatu Netanyahu nawe ajya ku butegetsi muri Isiraheli kuri manda ya kabiri yamaze imyaka 12. Umubano wabo waranzwe no kutumvikana kugaragara ku bibazo birimo icyifuzo cy'ingufu za nucleaire za Iran n'amakimbirane ya Israel na Palestine. Obama yavuye ku butegetsi mu 2017 nyuma ya manda ebyiri. Netanyahu aguma ku butegetsi kuri manda ya gatatu yatangiye mu 2022 akaba ari nayo kiriho kuri ubu. Perezida Putin we yatangaje agahenge mu ntambara ye na Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje agahenge k'iminsi 2 mu ntambara bahanganyemo na Ukraine hagamijwe kwizihiza intsinzi mu ntambara ya kabiri y'isi batsinda abanazi. Biro ntaramakuru by'Uburusiya byatangaje ko Minisiteri y'Ingabo ari yatangaje akagahenge. Ni agahenge kazava ku itariki ya 8 kugeza ku ya 9 z'uku kwa gatanu hizihizwa isabukuru y'intsinzi bagize ku banazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Uburusiya bwatangaje ko bwiteze ko Ukraine izubahiriza akagahenge ariko ko mu gihe yashaka guteza ibibazo mu birori byo kwizihiza iyi ntsinzi bazasubiza ibi bitero barasa bikomeye i Kiev. Twakunze Primo Media Rwanda akagahenge mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya niko dusorejeho aya makuru ari kugarukwaho none tariki ya 5 z'ukwa gatanu kwa 2026. Nyene Jean Dodier Kanijabo ndabashimiye ko mwari mudukurikiye, ndabarekeye komeza ukorera ibindi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Dora amahirwe adasanzwe, andi mahirwe aragusekeye. Bantu mushaka kujya gukorera muri Korea y'Epfo kuhasura cyangwa kwigayo mwashyizwe igorora. Connect Sky Business Group Limited yiteguye kubibafashamo binyuze mu kubashakira umukoresha ubaha akazi no kubona visa. Abifuza kujya gukora mu bihugu nka New Zealand na Australia namwe turabafasha kubona y'akazi ndetse no kubona visa. Akarusho ku bantu bafite certificate ya IELTS waba urumwe cyangwa muri umuryango tubafasha kubona uburyo bwo gutura burundu mu bihugu nka New Zealand na Australia ibizwe nka permanent resident. Ni mudusanga aho dukorera ku Kimironko imbere neza ya Simba Supermarket. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero 0793106328 cyangwa mukatwandikira kuri email connectbglimited@gmail.com. Dukorana mu buryo bwizewe kandi ibyo twumvikanye byose bigakorerwa amasezerano imbere ya noteri ku buryo hari kidashobotse mu byo twumvikanye tugusubiza amafaranga yawe. Connect Sky Business Group Limited ni igisubizo ku nzozi zawe.